ia so tasi manu te o fai malo filima ai mai so lau tapo ina samo Ia, o le anganga fia e whaafeilo e atu ai le ni tae ao le as wharaile. Le aso tolu suni au kuso non tau sanga i rua fisfuhiva. Ia te au le anganga o le fia ia ma le whaafitai le tua ia le o mawhai o le tātou tu e maua ia le whapoponga ni o tātou po kalame tae au manuia ma le lobe. Ia, ua whaifu isi na umi o le hawhatu a tātou tu e whailoa i lea ia o le vi inga na si i le tua ia ua mawhai o le tātou whailoa i luma o nua i leo tua nuu ia a nei tae au ia o le o mawhatasi ma le uso ia maina ia o lava le taito o luaina o le tātou po kalame ia i le nei tae au tā lofa lava maina kuku wafi. O aman nei tae au. Ma ia si ngā kuku wafi. O tala whātu Samoa i lau mai moanga le nei fwoi tae au ia e me se fwoi o tātou a inga
o lo alalam papa au ia tino mau i o lo mafuta mai le tātou live le nei e meso le tātou tai au manuia ma le loa pay show e pe ona masani ia ste tasi ia whaifai e e kama ile mkuka kipo na ua puna foi le ki kaka a koko Samoa nei la vai i Samoa a o kako ia kunga ma pe ala fa pu wa ke mingen manu bu oi ia malo la vai on sai malo Mary ia so i foman via tau fai fa malo ni tai au te loa o le nganga lava na fa malo te le lava ia o lo ia te uto o man ni tai au vi ia le tu pese o ni tai au tala mai le langi le malu o le siri ese o lo tātou tāpua i wa ana le se noa lana fio tātou te le mawhai o na whao wina tiu te mawhai vo le aso ma le aso how's your tai au manuia how's your good morning pa mei les kamaro ko mai how's your good morning pe kamaro ko Halo kamampa kwa ita kamaro al fala vela le me how's your morning how's your good morning bisa la wala ko mat good morning Isa la ove sidi kwa tani ya musi. Oi. Ah, mele ko maloloa anga so de. Me ko mai ya fo. Le vai ma yo la le mo ni yo fali. Ele papa fa upsta. Oi, ole nganga o ala ko fia ni ka e. Ai, o ke zawa ni ka e. E ale me anga le. E fe ko ye la usa winga le. Me lo tangata. Le wa Wahalu le se me fai. Ko fele le so pisiki se ris. Ole ai yo nga kula nga sa boa. Au ke le vai ko anga e fai. Ma fai ai e fa ko vera kala e fai a maki. Se tu lo fa fo anga la atu. Ole na tu ana tangata. E le mole ai sanga be fai ya ole so se tu pe ta se ela na fa na. Ya pe a fai ole se to lua. Ya ai alu fua. Ma fai tala. I lungo le tātou. Mea ngā whea koe, whanga tātou tu seo fōringa po le Facebook. E whiloa e mana i o ainga, whai e sau tala mana i e ola i lea nganga o lesi tangata, ai au e tiwhia te pē lea nganga o lesi tangata o nua tūla, whono na e sā i lungo le atu. Anei la tae au, ia whia lea nganga o tātou toi whaatasi, ia e pei fwoi o na mahasani ai, ia tātou pukalame. Whai e pei a o na mahasani ai, ia o le papa ave loa tātou pukalame, e le lei lava o na e nofu sila fia, e mese lava i tātou o loko mai mo mai samo nei i anga le tau. Awa e se lava ai atu i whafo, whalau niwa ia nua tamam te le au lei, o le mātanga o fia susulo le laangi angi maalia sa vili. Ai le lei lava lo ai le talo le tau, e pe o na mai sa o tātou ofisa o mai tau. Talo le tau mo vaenga o Samoa, wha mawina le ofisa o le tau, i tūlai a whalima tai au nei, aso tolu sifulo au kusolu a Facebook maliva. Winga le tau o awa sa vili o le mata o polua nga i le vaito e lau o lo ofti ai pea Samoa mai au mai o winga le lei o le tau wha pea mana i timu po i niso taimi. Mo o polu i le so vaenga matu i sifo wha pia manono e le lei winga le tau se i vanga na ina i timu e ono iai. Mo sa e sau te sifo o ale i pata sa fata si umwa i le whanga e awa oi ni so taimi ma timo po e te uru vava solo ai. Mo le motu tele i sala whai, mo le aso o lo whapea mai o le ale le winga o le tau se ia vanga na ina i timo iai. Mo sa vai atoa lawa ia i le so, ma le whaasolo atu i le fia na nei. Ia, o le ato e maua sisi whapoponga le tātou tala o le tau, le awha lima le fia na nei, ia tātou pokalame, tawa fiafi malo pe ai fa mauna i lava le nganga fa tai le fa titia i le tato fa tani malo le le o le Skyview Villas a meson tato the well venue o le the well venue e pe anu fa atu ia e ngalo o mai uti nga pe ai anu te fa se video i ngoi o ia ma fa tino e fo inisio fu fanga le ainga ia e pe anu fa atu le ngata i fa ponga o sa fai nem fa ia o te talanga fa ponga en fa fina fa ia atu le to ile le ina ia male malua fa mau engagement ave fai ngoi o atonu e fe lolo akule ila mama fa ka we ila mau i ngoi ke no para me aka mai kai le ale fe la ko sa mo le aka mai kai ore fa tu vingo le tala wa ai tino e o mata i no foanga se no foanga e fa fangu mai e winga lofa mata lofa
O bawa pasi tala le ringo ata ava mai. Ele lo pe feo lo ila mama na ila yo o tulunga yo. Mo era kala. Yeah. Anga lunga yo pe ai mesala le po ai mo lunga. Asulungia le masina e tele me lo ai lo wata I lunga ole mele fai ele wa tinonga. Ia ai vai ku lo mama fa pe we pole mama ele nga fa ka pe le ia o toi fa popo tu si winga lo fa. Mo o fa mo wina I pelo lo fa ile we filfili o tulanga na pe na ia ele se upo vane pe va pe o ke ko fa se ele hai ele mo o vi tu tina ta fa se o lunga I o tanto to welvin ko asi ai me se la fa tan malo wai okay wai ka re fa ngi e malu lu wai o ka se malu lu pe lo e o Alaska I lunga I ngai tia papata le na na yo le ia e fa mo ai le ola fa fo wina ia I le si o mianga lanu la ava I lunga tia papata fa so sai fa tu e Madeline Fong I lunga ta jo penga fai langi Skyview Villas e te maua mai fa talanga o lato o na al ta so tala na tau mai no pe ala fa mo kar kala fa pe na o no le ta o tele o le au na Skyview Villas le o tu mai tau ina ia mafai au na avatu pe talo tau le as me as O lewa mai fa fole le au le la tau man Samoa team le la tau I man New Zealand Heartland 15 tomorrow at Eden Park. Yeah, ole ile lua te mi New Zealand polu ke mi Samoa Mai e fo ia le taua le au le va e tuai ni so alum fa na wa tata o tula lo ta ano I au le Super Rugby tai pe o le ale o Michael ala toale ka alo mai le Crusaders ia o le di seri le ka alo mai le Queensland Reds to fatu ia to fatu le ka alo mai le ia ngau ka alo Southern Tornadoes este le ma na yo Southern Tornadoes ni ia ka ko o le vanga wa supana ole ale Queensland Reds la le ka alo le o Scott Marorua sina o tama le wa mfai ona ta ano mai ta mai le ta ano rugby pa pe ha me lani o la be man ko foi ngala ngale alo me lani le fiku o le suldi mo ale la mo fa tai o le la ngale ki le o le la fa tu la me la afa o le tato afa mo ina le ya mo ila tau ele o le fia pe I ta longa ia la kapi wai le asi sister a mo le fia e le la fa ta tu ele so ya mo ta longa na ta ya tolu te me ta tu te ro na mala watu le au le le to fia ile pe go ele sa tv ta si wa le infa sa longa ia la ta tu fi lo e pe go pe ngat fai lang a tu no le a pe mai mistanga ngo ia fa sa la go mistanga pe lo fa sa la e fu ya ban e ke pi va engale ale so ai ale papa velo champ of champs le tawa o le tu tau a fileti le ngata o le tu le au tamo mo e a misel field ma tau ia le au tongi pulu mafa ma le au velo tamba e pena o nei le la ilo al champini po ai ya onga o le aso sola ma malu division saitas a po ai for the champion o le lua fe sfurmale vai a fileti te loa to tele na lo tu sisili ia te lo stemi ia na mau atu le tato na initial highlights o results o ta longa ia tato champini ile apia pa ia ile vao ko lisi uma ile ngata o polu nei o le motu tele sala fai wa vaia wa faia sina wa o vai temi tele ana ave jo St. Joe. Tebila nei, o fai sina fai ngata langa e le o fa tamala o makolisi. Le ai mas kolisi o fa tamala ta penanga. Ia tau te lo ale au le afi I le so I o le paka o le wa o te lo a matalia temi nei e tau tutuli. Ia asa ele la I o uma te lo ta alunga te moe I o mo nei fa nau. Au nisi nau vai ngō le tupu tai au nei I o mani tātou. Ka ngapo maina o ka lo fai I le tua inga tolu le tua inga tolu o lena no wako ki maka ngangi nungi sa ungi mela ofu langu moli wale o le kala o le timga ia ua pangale I wale unga tasi futia male umele ua papalangi ia nga upu ngei asu ok lor ko kelo wangkala ua o whakau tikes wale I lopala mela fai langa le asto na ia
tele fofuanga nei tangata o isi o malanga i salafai ia siasi a inga i o nisi ia o wasapat a wone ngalu to tele ama to il au asfitu lena fia mamana na o mata mo sina ata ia manai nei tamaiti ama a wa show ia pawala show ke a kamera mkanga ia e fai wa lo mo pe o fia ia e pangale ia le semen fa le utuk tai ia ele foi se tio o le foi au mai fa se sina ia ai o le tulanga o titilo ia pe la tu ina fa fine le tolo ina o show ai le o salato ele o se tulanga le na foi ia la tu fa fitauli benta o foi ele o se Marieta ia tato affinity ele o ka mai awa o mai sana fai ona matua i o mai e o atu mali sampini melia ia o sa o ia Marieta te lea ina ave sangato Iosefo i tau sanga uma vai ia sampini o le sa inga sampini la kolisi i tano nga ferit ia o le temili ele mai ia kama o mai mesa sa o pulo wapa ia le mo sa o foi ele moenga ia o le timuanga e titilo nei pe au no taua i tama se pe o vai kamikamu e se jo ia so ia la ko relay kamikilo moenga le nga ko nei il fati no feitangan be onga o se enjoy vai temi e al relay tu ma cha ia onga esse ia finga relay se enjoy relay uma ke vai ele ima se fu a disqualify wa le singa vai ngai fai tete tele le disqualify le fu ama i mau antu leile le technique leile le ala ke vai ki mai puro wa pa fa nga ina ia ma abele le sia onga le se vai o lo lantu tau o ina le fati no ngole ia so ia e lo au le af ia ta po ia fai vo nei fana wa o nei to ia ni se o fo i o fa ali ia maso ia ile fufusu nei se me mawai o ka ali fai ku ala o kala ma ta o sin ta malulu ngali wi o ko vai foi disi video no ala o fa ka o pai ia fa finga nga me uni nga ke go nei fo di vai ma singa o fa kan pasimo vai o ka sma ka nga ai fai o kala mai ali ho me no wi be fa ka o pai umo ele fai la kala e ki nga va tu fautuanga tu alalo ia ila tinu o le ala volo fai ia mafia e tapu ia tonu ia kalau si o mo ese tu pe tanga tele pu le matanga o le ta o sa mo fa mole ele la ngona lo mai e fa pe o le sa mo fa mole o ke fai e la ngona ile mata mule o tanga sa mo i lo tonu ia ila mea ngai fai alo wala fa ka singa sa mo ina me tapu ma tu i lunga mai aka e fai o fani video ona o ni fusu ama fo oka e vai pulo fukinga ulu ia oka ai fai ngai me ia ku ai kula le fa oi kula ma banco ma mea o chips ma oi sole la pu ela ka le lo me la fusu ma le ka fiu o le ku le ka le pu e ma ka le i mena tu ia le fa tuanga e fai a se maua o tātou tu la fono leo fai atu a tātia e lima i oi kua e lau mea ngā pēko i fai ia o te langal nai pe ona whangaina fo e le tumetai a Marieta e le i oloa tātou pukalami tau lawa ona whaailo ia le stasoan mai fo e tātou pisinisi o lo pafuai nei pukalami i tai au mafia te tasi a tālo whātu tātou pukalami na Ago Group ia leo no mafuta mai fo i tātou pukalami tai au nei ia lato o nanga o le fale insinia ia o le Ako Mechanic, Ako Chemical ia ma le Ako Motor Mechanic, Ako Chemical ia ma le Manai Restaurant ia me se fo ila ia nisi o company pe o le Fexco Samoa ia i tupe whamoli, tupe lafo mai ia me se ia o tupe whale diu Wilex Samoa le tato pare nga osi sukalati ia o lo i Samoa nei ia me se fo ia o loa awina atu i whafu e pe o le koko MS Rentals ia o loo i mulfanua ia male malele faleolo ia o afoi o mana onga tau taa vali mautongi e te pasabili ai tono o pol masawai ia au e asisi mai tono Samoa i vai teimi o te wila o tonga complex lea o loo i fungalei no ia la tau fatai malo ia o taa vali mautongi o le Shan Kitchen ia male tulanga velele lato massage, body massage, ia o mangai ai o lako farefona
ia e mai se foi la ia o nanga tau mea fale ia fale ia inu fuanga mea fale u fale meina Cafe Laterano ia fa salfatu tina ia Lucia ma le fionga amtona e ne foi tai au manuia le lofo le tua ia e fa pena foi ona se taimi ia ona so taimi le Lucia ia wa foi tato tatano ma fa ilo atili atu ia tunanga foi ole patino ina lato fale ainga ia mai si tunanga na e foi me now cupcakes o cookies e fai baking sa lo ma Lucia ke do ka was ka ngaka ro ke fi mga o ke va ai king mo ka au ni Lucia Lucia e fa fonga mai ta fe lo e temi ar tan no le ke vai o ke moi miki lau trai fo me mo mai mo le sa wa ya so ko ia o miki ar trai fo ia o mo miki ia e fa ta lo fa tu nei ta ya o ta to frenga ia ai so i fa tu mulia ma manu la tu no ia fia e tau mafa paleni tau mafa sa moa ia e fia fa tu e Lucia ku kaina ole tato faltan malo le Skyview Villas ia fa pe fo ele the well venue ole no fuanga fa poiponga ia fa nai fo lo waso ia e tele mana o songa kele se me fa ia pe telefone bala ia mana ia mana ia i mai fo wa o maufa ni mana ia man matango fio no fuanga ne the well venue ele o se me o le fato ele leva tele ona tala ia ale tamaita e o Madeline Fong ia malona ainga ia wa so me fo tata po kala me tayo nei and so say people le sap ia o ia o lo ese ia na o fo ia na fie e mau fala tala le tele o lo ese sap ai le fa pe alon matsia oi sa wale o ka ia mana na yo me afale moenga o alunga so se me ia afu o ipu tina one e missiona fe ma se tu sa ia o tele la vala to oroa ia awalo mana onga Pivas Boutique patalo fati a Maria ia mana ofina renga Pivas Boutique ile nita ia Maria le rofo le tua ia fa tele o nanga le tunu ia o Maria ben Silvia malana fale ofula Pivas Boutique ia pe o la wala vale o la tola volo design ina polo fauina polo suina ia ofu ia o sia tato la le o tato watu nu ia le tama ta eu Sonia Biba le o lo avea matau sala o sa mo ile nei lo fa suiva lo fa suiva ia e pela ona ta o so se me faina ale tau mo fi la ia sui ai mana o se ia fe ni ia Maria mana o sa pultasi o le dress ia vai fa de tapa mari o ka se mana Mari so to se fa on top. This is from Maria Pivas. This is from Pivas Boutique. Tau mo fie. Tau mo fie ia tina afe ane ia Maria ia mo so ofu ia mo so la efo ia awa ia le fa o mai tau kai o le show fa fine ia pe tau e Mario le orange le theme e fa tau le te e to ina le sa wanga afe ane la ia Maria ma kwa manga ngai ia ele Maria ia wa fo ia lo mana o na ia tina ia pa pe fo tama ita ia mai sa fo ia li la to alo STA ia sama tourism authority fa type to ela tunu fa talo fa tu ni ta ia no fio fa matuainu ia fa pe fo ia fio asua ia o fanaya ia o lumanai ia manai tini o fia ngai man ngal wenga fitai tau mafaile ni awala ina ia fa tu sina mai ia tangata fa mai mo mai se tatu tunu ia wata sa mai fa manu yang ai tupe maua ia le ngata leo le EPC le fionga ia lupe matasila ngal mana tolonga tatile tui maneni fanu ia malolato o finga wenga o finga mga wenga o le suina o po ia o le faio mita fo ia o le fa tu lang foi le cash power mai po lava cash power o le mita o moli e wai ele sai nga ve tu lang finale o le rokula fa ia pa e pero mal moli ila fia me o ke lo makua me ko ya le ba ko feo ya le ba ele se cash power ya o le EPC se pawalan me mo ko inga ka kalunga le upe o pa fu pa vaila le aku sa le ka kalu le atualo asa pero
E ke Whai mga ngara ko para cash pa. e ke mau ai me whapenga. Alanga e ka ki mai ka penga. Ole loko le a whai wa ave a ko le nganga ile di E mo kwa koe li iwa ia ingasan. vai ole fu ku nga va pe nga ke mau le me nga si pa ku au ki ori ngia de. E sa le o le nganga na le la sa new near to le tu a. E nga pa ole o ke pa koe li iwa fa fo se ia inga. Ia, whaktai atu le IPC lang sua mai. Ia, i tātou po kalamiri tai au ia. Mai sei foi, ia o tātou lang sua le vai 5 breweries. Lea wanga i mai. Ia malalato whapitoa lana. Nena whaalau atu ana po, tō lau atu ana po. Nea whaisau oka, telia. Ia, e maua fualau 5 tāseni pia. Ai na New Zealand la. Ere apala ye ni. Ere ai, mari, nge ke whawalu si sa moa a, waka kwa kumua pena. Mai, la whai mai lope e, o ke sawi i e, Ta ua i le whaanongo. Au e te avea se tala tau whaasese. E mislead ai tangata. Ta ua le whaanongo, ni usila so le, te alo lo whamaia, o le ala, o le una ia o nei e tātou pāanga, o le whaafonga mai na i au ki lani. Makala stete. ai, mo ni siya Willing matalanga Tony. tulangan na. Fa, mili anele o iba, lua iba, tasi o, iba, lua iba, tasi o, pea whea lete mai mo whafunga mai i New Zealand. Ni whaktuan na alba i 5, ia whaktai atu ia George, ia malalato au wa foi, ia ele whaktasi mai, ia malanglang sua mai tato po kalame, ia so tas. Malo, malo, funga su. Tele o pisinisi paanga, le pe o fai atu, ele fai on tu ai, lango le nganga le whaatai, ma le whaamalo. Ia, ila o tau lango sua, ma le sosoani mai, ia o taimi nei, ia ona o lea fai ai, no foi ai olo inisi o fuafuanga ai, mese o tātou taimi whaatulanga ina, tātā o sina malolonga, pu a sina whaafifianga lea, whaalusi mai ei, whaafi ngā ngofo ngala, ko ale koko, ko ale kofe ngala malulu inga suila o kofe, tātou toi te liu mai, ia whaata te noanga, ia ma le whalitua e alusia, ia leo tā, ia e ana fo ilana au nanga ka fe la tamano, ia ma tātou whaasolo toi nisi o tātou pokalami whai, whaatala whaatua ngana ia tilo manu, hi, how are you? Ka ia na ponga e malulu, alofa tele anti oe male ainga, ia la tātou wā, tātou whaafia fianga lea, te liu mai, whaawawina tātou pokalami, tai amanu ia malobe. Let's go! This is how you do it. Everybody move it. From the left to the right. That's the way you do it. I will prove it. Come and do it. Everybody sing along with me. Hey girl, you looking so fine. You know you're on my mind. So maybe you and I should spend a little time. 'Cause I would like to know what makes your body go. I promise I'll be gentle and take it real slow. This is how you do it. Everybody move it. From the left to the right. That's the way you do it. I will prove it. Come and do it. Everybody sing along with me. Happy Christmas, everyone, from Vulcan Age Crew. Sometimes the feeling is right. You fall in love for the first time. Heartbeat and kisses so sweet. Summertime love in the moonlight. I be I be Now the summer is gone. You have to go back home. Please come and see me again. I never felt more alone. Baby, I understand you. I want you by my side. And I hope you'll miss me too. Come back and stay. I think about you every day. I really want you to.
What can I do? Why does it have to be like that? Baby, I am missing you. I want you by my side. And I hope you'll miss me too. Come back and stay. I think about you every day. I really want you to. Sing off the grass around you, the love I found. The Jones, calling back the Jones, get up now. Wake up now. The Jones, calling back the Jones, wake up now. Wake up now. Please show me. Please show me. Please show me. Please show me. Jones, wake up now. Jones, wake up now. Jones, wake up now. Jones, wake up now. Ia, whatara whātua tātou tunu o lo mai mo mai a whao le whatai mafuta mai ia o le tai au manuia le nei malilo pei e pei ona māsari e tai au te tasi o tātou kua kalame ia wā fwoi whaafeilo i atu le aso fau ia lufa mleanga nei o le tua. Mari. Mi oe. Le aso fōua ia o le moto a tau ave smile. Smile tusa pe le eisau tupe nei asfaraile. Usau le pei, wa follow mai le long, I smile. E vele ngai ku luma masingi. Ki nganga I loa le li siki la wasau, kolu o kukua, au lo tu pe o ia I luma masingi. Pe peo. E oi. Ia, ole. Fautuanga masani lava ia lau po kalame. Ia, e te oti lo sawa. Wale pe va ia e ono fai vinga vai so fai mi dinga nga pe we vai ya ka we ki fanga. Se fa mole o tato au wala le tu le o lai tau fai. Una nga lulu na e fai au wala le la mo tintini e tau mo fai ona fai. A fa pe ala o e te alatu ma e fa ngasu. Fa mole se I fai ma se fo. Fa o nga le to fa fita la I lo ya te oe e fa tonu le e lo sa. O lo to mo fai a tato au wala ina ia flow pe al tātou traffic I le tele o tai au. Ai whaamalulu atu, o wale e o tātou whatanoanga ma le whalitua I Lucia, o lo whea ngai man tūtuangia le maulufia, ai masalo le awhiawhia nāne o le amawai, sina whatanoanga le tautua wha I le cafe la Turano ia, I to tonu siau tātou atu nei vai tāunga le tua, o lo whaia pe al whaapitoa nā le tātou cafe la Turano I lana whai ngā ma le tātou Fex Kosamo Limited. Ina ia maua I lau voucher e te maua I se rate sili ona lelei o se currency sili ona lelei e tala I so se leni au mai atunu umau I nane Fexco pea e tau mafa ia pe te tau sami I le cafe la Turano awala ne ngalo fa pe o e fia lava e whaunga ina tau tua cafe la Turano e tau mafa ai tapa sau voucher ina ia mwhai ona tala I lau se leni mai atunu umau I se rate sili ona malia I lofi na ngalo. Ai whaamalulua tuai, ua le mawhai on whaataunu ina tātou whaatanoanga na ia nei tai au, ia te masalo, se teimi a le awhiawhia nā nei, o le amaua I sina whaamtalanga. Ia I nisi foi o tau mawhatanga fau, o logo tāpina ina, e whatua I Lucia,
Awa Lucia mal fai me niu le ye me. O le a seka le me. E minga na fa pe e Lucia ko au halo. Ko halo. Oi, o kere ku wai lalo ke ku wai no le maa. Le maa sala falafa. Ya, wa eta wali marin tu langa le koru o ko a ko no mal ATM kai minga ina sangi. E ai si mtanga renga ma lo lo fa mal si ele me le. E lalo I follow se la tana lo pe I mal kilia ma. Won lo sans fenga ben. Aisha. Ona mafu anga. Wakele nga o a kipi longs. Evi fo. Olis ka nga sfrui bakala, suli makala ki. Me amor fe ko dia ko. Ya, wayai, olo official leo watson tanga ben olo leo fa inmen na. Won. Ono ile mafu el me fena le Me bisa. no. Tele fa la tele fa fita uli fa pena tukui a inga. Le lava le peyol tama. Lima tango vale fo tanga to fenga ben. Male le ele fenga ngal benga lo na winga o le tala lea tuna fina le se na una ta inga ye wala wai loa ngal pa wala le pe ma mai so a failang ngal benga lo ya so ngal E foi no was fukala ki dia. na la fa pe ele o lava le tun O lisi la o tuanga. Lisi la o le kai ngala o lisi fa hanga lu. O lo no mai e pe bank wal kele o fa le lo ni o ke lo ngai. O lo ke vai ia e kapal bank statement lo mo vinga pay bank ai vai le van vele runga kalangi pay da so dua le so dulu pay ba ke ona le vai nga e anu ai vai le lo no lo la vai ala ku ele ma fere ka dia la ka ai fa ko le ka kipika ko lo ka kipika ko lo ne le fa pe nga fa na lo fa le bank lo fa le bank io le a fa na so fo ia le fina le ke me fa la me vai paula ole tulanga mi fai e ona so ani fa la vila viteli ole long ole ala fa mai olo pe se la un ko po e sawa ma ya va inga fa ma ina alfa tuanga e fa wai oi ia pe suru I va la lo pe vai as ile dua vai as o ko kai fa fena toso alfa tuanga ia mo oi ia fai la mu ia e fua ile mea night maua ai awa ite tau sili ia I vai ngai fa pe ona I toi mafatia ai se tengi buli ia ora tulanga na pe le e fa ta la fonga ni si mai pe fe al ATM e kala on le la tu pe ia tulanga na on titi ai o manku ai do o isi e ki nganga ko ale le fa kala ki di makala e me le fo singo si masingi so le e ngari sa foru kala ngai lunga ale wa alu ai kala mai ngai di makala ai vai ki nganga mile le ngai ko alu ai ku ai wa ku no mo ko I kar ke ngela chala e la ngore di makala le ka ya o mantua I la chala ya e si ali sama pingal menga chaile e sa si fa TV no pengan menga ai mo mua saya umala na ma wan ma pot saya umala o e uno kloi kong na ngo fa fa se e sa foi mai sa ma singa ko fe ma se me se ingwa e ki ka ya o e sa ele mai ya sa ele e ingo ko ka o kala ye fa sika ai fa mai sule wa ole ali e fa pe ngal fa mi sule kala no pe yang e kere mau ko lo pe ya wa o fa kulo yang kala uma maya me uma ko e makala o ko full kala la ko no ye nem fenga kala ka e makala man o lo que fa ko fa mai mar kala mai na fe fenga nem fenga kala mercado elo e alu e kala ka e pe makala e mana o ai tala me fa loinga e ma fenga kala makala ka wa mo le respect respect na PSP ela que man ko kala la amarita sa o me lo desperate o le se tupi Yana nga mawa kele ai ka ko menga o ali makala lai ko ole iti eu makwa mga oi kala mi ai se tai mi ona pega ka lele wa maka wa kafu de afir ka yao fatalo fatu hai paanga hello Sio Collins from my wo lusi mai Right. Lewo mangkua I Faile laiva al kakang yo ke pi mal mai kaire o kafa. Ile si taya. O makamaka lei mal fali. Lau ke ngofo ke malu lo ko mafau fau ngai vai asu. Sol le avele fainga mai o wheat peaks ma ngai mea uma. Ai ke lo.
le with pics le lo ko vai me wa kiringa o shine o shine like a diamond ale mele ila wa pe e se me o le pressure ko wa le o ke le ro pongi me ka ku pe pongi me ka wa ale fai nga o fai e ngo fa ku fai ro ku ku afi o ke o ko nga va le pe ano fai atu ai le with pics fa solo na tala vo la so tala I men le tail sio ele o lusi mai o le lusi shine fe mai sio o busi e ma ai le compliment ai le ma ai ke ai ke lo e sio o ke le ronga sa Lucio Marietta wale umi ai sa ai le no for Marietta ai le fa sa le sa ronga Marietta o we ke sa wa my facts Whitbix is a good thing I saw a Whitbix inside your bag so langa fa sa wala ya ka o fa kali ya ke pi o ka ngai tong sa ye lo fa sia e ke lo a fa pe la ku ko ke pi le a fi kom fa e ka pe e o le lingi e pensi wa le ka ya po le ya o le au fa ku pe o wa ki le ngo shine le fa ko ki o le ai lo no Whitbix la po fa pengi ai o ma ai ta pa anga oi it's almost fine le o sa le sign sio ko anga ai lo Whitbix ele mo wa le su ka ma to mo lu ya malo ole taimini be ya tonta watu isi famanianga la sfana ule Sausu. Ya oi. Famanianga la sfana ya amore ile loi ma wope fika sanga ole o kengi ya ole fiona fatua ya and Mary Cardinal papadi ya and fai ole te mai mo mai lunga tato live ya fa tai tele lo walo fa se tuangani le te tausia ya so umba ya famanianga ne mai mantou samone ya molo wasfana famani atula soifua o le fatua ya and Mary Cardinal papali famania le tua atu ai o fiel ne o tsanga alo fale ali fa o popo atu ni sia setele and lo soifua a wow au onanga tele e mai se ai ya o tau singa ai nga mana pe alo fa anga famanianga mai ai matou o Vani Mamaina, Kitiona, o Presley, o Ime, o Melda, o Sheridine, e a Matoela Walofi, the best. Happy birthday! Happy birthday, Anne! And, Emmanuel Tele, Whamalatino lo soifua mai latou malava, pe on fai atu, o le tātou pokalame, e whaataua pea ia o tau aso soifua ma aso whanau, ia o aso, ia o whaopopo ele tua ilo o tau soifua, a whai wale maua, ia whamanuia tele lava le atua ia i lato uma na soifua mai la stolisfulu au kuso lua afe sefulu maliva ia ata ota issue ma istau sang issue ioi la ma olo i ma issues ona leva vai atu ia wala to fo temi fa mai a tanto pokalame ia ala tato wo initial tato issue tato nua i lava ke vai aku mo umi ai tato pa anga ai ona malu vai ya no folo lunga ni che i lava o fa ngoi mai pelo fo isi ia ile ni taia ia ole tulanga tato issue ole awa ma wa lunga na observer e fona mai mo ia le awa fa la no mai e fo tulanga we le la fa sala ina ia tangata government officials ne la to te au mai ia fa tanga fa ne maliki mai anga in the media Marietta ya wa pe o lo sunga le tanga ia te tele court ya mal telefoni ma tu fatsia tu news o si tu langa pe foi le pa wi ala ka sa o pe wi ka o le fia o nei ilo a fa tu stara talona o tu ala tu ni o na o tu langa le fa pe o me uma fa ilo mai sa ni ele fa me tonu ma tuna ma pena pe yo o e fa le mafu anga liki mai ia information mai government officials o le fiu o le media e tu tai pe la fa te ngam tanga venga leo le na tu la i me loa ia le fiunga le palmi o le minister o tanga venga leo fa salon to for your press conference mo le media ai man tu o fontanga le ama o fontanga le a matustala ia o le sa ma hua ia tustala o le atunu ia wa fo le sila fia le atunu ato a mea na tupu i le ma nga i entanga luenga o leo e fa atino e la lato ngal venga i vai asa taitas ia se ia taulo na fai uma o la sama fua la sama sandu na fai e pe o ina foi
lewa atitilo le msisila lunga le page leo na au mai ele fa mtsalanga fa mai e tau fio fin mele le alo tala se o le alma fu anga ma fu mena ona wale ai se information alo ia e au mai ntanga menga le informal media o le mana o ntanga menga le tu la vai lunga na tu lo tu sile Facebook ia la tu o tu langa tu mana o lo leo tanga tai o fa mtsalanga o mo mai I fa mtsalanga o mo mai I fa mtsalanga o fai le story na la le tu pon fala papi ya le foto mai ma fa ma fala malo ya Marieta so tu la o fio ngan mai tai tu stala e me so langona so mana tu foto langana o le mea momoa ia e o titilo tangata i tātou ariko wa confused ni sa so o nā tau tanga i ai olo a matu i lea tātou whaia au tanga vaia i a pule a whionga e ngal mana tipi au tanga vaia e o se tasi o suisi ni a fu i maluenga nei ia o skaile lava ia wha matango fia atili ai se tala e wha penalo na fausi eina ai le tilo tangata whele lo mama la mola e wha pea ai o tipi na ua loka li fitu tau sanga o le saonga i o le vaenga le i le vaenga le pe on tawe mai na o te pi ama ia ona mai ai lo ora tu stala o le tangata e se fia su e ia mea nei mea yo investigative reporting. This is how you do it. E ke alu masu e niau sources le lei ai te tono mtanga luenga malo pe ai e maua ni tala o lo ini whainga pio se tu lo por corruption e wha apea la ia mafua anga i mwhai una maua ni tala ale liki la se information po ongi public o government documents i ofisa taitas i le mawhai ona maua se tala atu atua i tu ina atu ona o le atu no o le public interest o te iloa ia o le manai ai e whai e se debates foi lili au te iloa o le tele au tu stala ma lau whasala lau o le amatua i wha anua noa i le nei whai unga ai mai se leo whaasalanga lai titi o le atu ina mai ia i se tu stala longo inga ka ko le a o le pai line ai pe o foi wha pia ia i le ropo tu stala o le tala ia ina ia tu ina atu pe wha mtalanga i le antiru Lanto te no fisi la fia ai. I nisi o vaenga wa e lai foi pe lape foi stau tu a se am tanga luenga le malo. Ia o lo o ana nei fa mo pe ia le ato anga na tu ina mai o fa mtalanga ia o le tanto tana le ni tai au. Awa o tanga vai le video le observer. Ia la lo ave foi le o le tu lava le o lo so no ia o tanga vai ia po mal. E se tu ele tala fe ngai ringa no fa tu stala ia fa tem korasi e ia ia pe al fai atu te le o le power e mawhai tu salanta au fila na source o tangata na mau i whamtalanga o le mea lalo vai atu tu la funu ni ia longo winga e le ko iai mas tu stala i toa e anu e whaini me whapea wa longo winga lima i toa ia mafitu tau sanga whai pui tongi ma le toru awhitala ia le lopi whawhea o le whaina tu lang ai pe o se so atu na i le tātou tāupule pe on saunoa i mai. Ya, o le si issue nga. O le si issue ya, mari, se meo papena o na nofu ma oe mai awa community news. So, kas mga ya, mai kuai, me sa e ai. Kuai ai, ina mātou wā. No file mu, no pa ia, no le me ma nei o lan te pa ai sau fa inga nuu. Ia e mise lava o le whaama mawhale wa ave pei fo e mātou no. Te le o whaama mawhale wa ave tangata le ta whiri sau noa i noa o le Facebook. Ma whaaleanga te mali anga o le tangata. O le whautuanga e pe o le avatu al tai au le wha tō mua atu eila o whaamtalanga. Ia i nātou o lo fia whaile atu langa. Ia o le whai atu tō angai whai. Ai noa e iei tua o pāta tua o lo o malu. Ia tu lang fono pule nga a di whai pule. Ai mai se lava pe ai fia e wha o ngāle ngō ni. I ngō o awhio anga o mea sina. Ia e wha me melo i enga di whai pule. O le whautuanga nai pe on toi tu watu. Ia i o taftafa. Ia o se tasi nā tātou tāupu. Ia le pe o na lawa lunga pe o mawhau. O na o le wa ia pia le tupu pia lava pia. O le tele lava o nuu. Ia. Bua mūru whaoanga. Ia. O whasalanga nā le tu e whai i le tangata ai le usta ia. Ia po nisi i o ati male lau. Ia o nisi. Ia e ku ununga lima afi o kauka e whea asu e ngā lima afi. O nisi nuu. Ia o o i runga sifuru afi. O whai longa nā. E leo te mena tu maamari i whai pule afi anga umai tono Samoa. Ia i le vaenga le pe o mtawhiri sau noa to tele. E whaali wha meo le ai atau.
ai mana tua o lo mai mo le la rangi ato pe o se sinam ta aku mai no toe la ngai o te lo to wa fio anga la fio anga mo mo le no vai na fa te ai ni se sua fa vai ngale le o te mo mau ai ia ona o le flafo tala ia i le ni mau i lunga o penga te fai lang Ya, sa leila o te langana wa foi pe fai le fino swafa. Ya uma Ya, ya mo fai le swafa. e fai le unga le no o le swafa. O te langana ya wa ona tilo tilo ya tato a fa na wi mo to walo foi. Tu langa unga o le Facebook ma social media. E mo e fa ni ya tala foi na ma na ya ta le al mele le o e kama fai ya e fai sa me fa le anga isanga ta ia o tu langana le tu kunei e me se ta o tu ayo o le suafa o te tasi. Fa talo fa tu le fionga fa matua inu le mafuta mai lunga tatou live. Ia, fa malo la o fionga, ia, fionga tam tsai no le CEO o le tourist Samoa Tourism Authority. CEO piko sida le anga maka aka la fonga fia oro ave ia le moto tau ave le STA o le lau fonga fia ia e oso fua ia le nga wa i tangata ia i au nanga ma lo e lau fionga le mata ata ia ma o le CEO piko sida le ia o na au le CEO umo Samoa Moi, ina sa kala ko fai. Ia, ai fa malo atu pe on sila fia, ia, o le angal wenga Samoa Tourism Authority, o ngal wenga fai fatasi tatou uma, ia pe o le tangu fai fa mama, te fa matangu fia, tatou tunu, ia awa fo ia tatou tangata mai mo ta fa mai tonu Samoa. E mai sa taimi nei, te wila ia taimi nei la wala tala tamai te wila verso fo. Verso nei, la sa? Ia, na. la sa tala ina tatou te wila O le tūlanga ma nei ale na. Ai fai nei papa langi o nei pele na rento. Le winga o la tala le meo le soani. Le tūlanga fai le po pa le pa. Ai te ai te le pa me ina o si tene pa langi ia masana wo fo i. I hanga i le soani. Awa ke le kango le akol pa langi. Ai ma nei lo watu e fai le soani. Au fai ke muli pa langi nei e tam fai mo mai ni tupe wa mena le tupu. Mena le tupu le avele ingoa le avele anga ile ingoa Samoa ia tunu i fafo. oi se fa muli ka ko ave ka vale ko le songa wenga i se tawa ia te o fa muli o le overcharging pe overcharge fo ia sina tala o le overcharge na fa mai le ka ko na le officer tourist ko yo ki aka ko so ko mel palang o le sa mel ma ke ki anga i tai langa lo di mas fukala ne e fa pe oi e le oi loa e tātou tangata mai whafo, tūla whono, tau whemlanga inga. Ia wa wisi apa la langi, ia pōna i tangata mai whafo, e mua kapalisi, sa whai no tapalisi. Lau tau tua, oe lava e te au mai a le toa telo tangata oe fui, e te tūlia. Tātou o nanga mana, ave pasi, ave taxi, ave loli o alava, ia, ma mata go fie o fonga ina ia to sina mai pia tangata fai o le au le lei o le atu lang lau ava au le au le lei o na tangata Ele ngata lai le tūlanga le pe anta ua le whamatango fe ino Samoa. E benefiti mai e tātou mai tourisi. Ai benefiti fe tātou soi fua malolo ina. Tūlanga fe le mōr tātou lava le lei. Ia o tātou teu whamatango fie. Ia o tātou ai, ia o te whawhale. Ia mai se fo tātou taulanga o pia. Wa le kele ai ngā waia, ngā umanga ai o le ice cake ka le ka me kiki ia. Velo. Ioi. Tūlanga na e tau lava ona te tilo ia i tai lava le marketi. E pe el falfatal pasi ia o lo le whao ngā le mawhawhau ta me tia o ngai telo teimi o lo na so ona tongi atua la pisi ia e mantua le. Ia o siu ta mama si siu tua ngane na e tai la pisi na i tangata na e whengan wenga e whamamala la pisi. Ia wafa matango fi ino tātou atunu o ngā ruenga whai whatasi tātou uma te whatalo whatua le fionga whamatua inu ia le fionga sua ia o whanaya ia whapea foi ia le tuangane ia lumanai ia manutou au whenga ruenga Samoa Tourism Authority manuia le aso ngā ruenga le awhianga iai. Ia, Mari, o lea walam whai utapo kalambe. Hei oi wa kiki foi o nei tai au ia o le anga fia e selo fia nei tai au tai au fou, o tātou toi whei noa, ia i whatalofa, toi whatalofa, toi nei e tātou pānga, le whatoa mawhuta mai, hai ngawha, ma lo lava le soifua nei tai au, ia te oe ma le ai ngā lofa, tele atu whamanuia le atua, tiu te alo whenga iai, ia ai mese lava o tilo, ni whamalo mai anu funga iau. Hai, Ana.
mai tai au ia salo o solomon date lo fale atua ia ma manuia tinga lenga nei Me anga e selo o blek ni ka ya lo ula. ia nga ula lo pa ia ia ile ula O le sio ngilo pai ai. aso ia ele ikea ka ko ula lo pa le mai lo pa fara ila fa pa koko ke ni so le ko se isu mo le Ko ula ka kele wasu e tangata ona o le whaonga ino tā leni wa mai ele tua i bima. Ia o nei tina al tele au tina no futani la no pokala me foi lena no futani al to manga ia le lo fatino al tele me tau dima ise tale ni o nei tina ma u fa moi moi foi a inga se ni maua ile to fa pe na o tama fasi a kwala kinga ile ke kinga wa le wa mautula na ia sale ni tau sia ia malan fa na we ala tupe maua mo ko mangkua ia o vai a ple ula mata mo fi mo bua maina ia le nei tai au au te loa ia o le tātou pokalame na le ase ngangana o le tau i lau silasila ia e peia o le upo e mase ni ai tātou atinu e poto al tau tai ai sena natu yama ia e le iloa tangata lona se ia whamangalo whamangalo me se upu ua whapea ona le tau tumali sila fia ai mai ia i lau whawhonganga ia saundo o le lawan awan man Samoa soli mga ile au ia ne wa ia le anga mo talonga tai au ia mo talong tai au le fai Eden Park koe kuulala whamawai se mga lau le awal mai kaira koe whaawau wa o tato au ne la tau i male New Zealand Heartland i le Malayo Eden Park i le lua taimi New Zealand a tai au le fiafi ai tolu taimi Samoa ia i mātou nei ia o le tulanga moa Jordan Lay o ele au mai ai ni tulanga o tama lau mai au i ngo i la tau sofa la tau whamanuina Jordan Lay o Motu Matu Michael Alalatoa Teofilo Paulo Kane Leao Pepe Chris Vui Jack Lamb to Fatu Moana Solia Melani Matavao Ulupano Junior Seuteni Ed Fido Reno Lilo Arapati Leua a Si Tuala Tim Nanai Williams. O la tofa leo se Lala Lam, Paulo Alo Emile, James Lay, Vaito Asa se Nio Tol F4, Josh Tiro, o Scott Malolua, Tusi PC, ma Henry Taefu. O tato head coach, Banuanga Matangi Steve Jackson, assistant coaches, Alistair Rogers, Ben Afiaki, Chris Latham. Ia, o le tatou aulina. Ia lau. Ia, o le a tauina le taua o mafaufaunga, ia, wapea foi le malosi tino, ia, i le aso a tai au. Ia. Halo i peti petinga, o te lovo le toa tele nao peti peti. Ia, manuia peti petinga e malo alu blue ka heo. Halo i o whaiva le manu Samoa, manuia le alo atu. Ia, ta alonga, whai tau dia le aso a tai au, o ta alonga silia o na tuni matai, tātou tālonga, ia, male au malusi Australia, ia, i le vai aso fou, ia, le whaatino, ia, manuia au whaival man Samoa, ia, ala koe whaawalo o whamawhaenga. Nei a aso, manuia tele lava o whaiva, ia, i pāanga, ia, mawoma mai, al tātou poklame, mamalo le atinu o lo mafuta mai, manuia le tua ia te oto uma, tātou tui whailua, i le tūlai awhal lima, ia, i le afiafi ana nei, le lufa mleanga leo le tua, Sili ese. God bless you all. Soifua. Mwah. Bye. Mwah. Tatou whamawai le pese lea. Ia, talua yo nao le te lea ia, tulanga foi fi o la tau e meni me whamai. Se kama se mea whapa o se mingo i koe ia rea. Kama whapa o Adina. Kako Adina ni ka eo. Tatou whamawai le pātunga na Adina. Manuia laso.
Malo, malo. Passion. Passion, siya yung mga All right, everybody. Don't stop. My baby waits for me. I want to Adina. 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 Maybe take the heart to be carried on. If you think I believe you got the pity, and if you leave me die, you'll die for pity. You just show me the things they can insist, yeah. I go mention a name to the world, and if you they give me joy, I'm jealous. I'm jealous. I'm jealous. I'm jealous. And you never tell me there's never too many times. And you believe in the happy good day. And every true body talk to me today, I know. And you believe me today, girl, I don't die. If you think I believe you got the pity, and if you leave me die, you'll die for pity. You have to show me the things they can insist, yeah. I go mention a name to the whole world. And if you they give me joy, I'm jealous. I'm jealous. I'm jealous. I'm jealous. If you they give me joy, I'm jealous. I'm jealous. I'm jealous.
malele ia inga matulang manaumia mo le fao ina atu le elitisi ilo maota po le bisinisi. Ora tus. Oi kia umar ngolon. Oma, ko ya le kisi. Oi da bueno ko. Wai da fai modi fai le sei. Ni fa pe kai wai so sisi nga me. Ni ai. Ko fai modi fai long le sei fa kanga la kula fong le tisi. Ka sa ninga pe mi ka wa ben ka kisi. Okay. O me fai pe mi. No payment, no power, brother. Mo nisi whamtalanga wala au mai leono 55 o 5 o leono 55 whawhitu. Single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic free. Single-use plastic water bottles are a big waste problem. Pulang a